You come with your sweet talk. Every night with the moonlight walk. You swear saying I'm me be your one. Now I Abutre. Messi bibi abe hu say wodi kan nyabotre. Me nyabotre. Nipa no messi janshi we ya so. Wo evidence be na wo ade kokko. Me na ma be ka cho wu hu hwe. Tim yem fefi nipa na no. Me yenti no no be ka. Obeba. Mama nkoka ma. Messi gina ho. Wo ha adwe kwa dodo. Me bu anka me ka de me wa kora na. Nipa na beba ye nyina ye gina ha ne ye twen no. Wo de wa obe hu. Watch. Hey, Madam Fo. Hey. Be 3 days ni mani ntwa so. Hey, me hu wedding na nkasa. O kala nti bie. Oh, me pie. So when you dey. Nyame adrumu adamfo. Woni me sa ada ye nkomo yenwie. Sa. Asa na wo peninte na me so me peninte mtimenti me bia bibia so anye dey. Anchiro. Akuma konofo. Hey, onwo efe o. Madase. Ye nkomo ye ni anwie. Ebia won sa ada na obisa me say Adam ye Marcus busuani anase sei. Me nya Marcus busuani but ne maame no afa me te say ono ankasa ne ba. Enti me gina ha me wakuma aprakope o. Okay. Me ye wakuma chese me na me kofie ho maame no me na me sansuo ma no me na me sine niema. Chese enu ti na Adam hu wa na me bia nsɛmani ya den e kire wo no. Because sene Marcus no nkrofo sei no ewo mantamu ha no enu ti na me hu se one ni gina ho a me ben wo no sister Sunday wo ka se me wa akrafo enu ana ade abosu enu ana ade abobosu na nso me ma me ne me bra ne de omu nya nipa wanefo because of a din omu se me bra ne wo kroma nti oba akra kɔ hɔ a na ma mi ne no entokwa gidigidi because oni me se ma akusu na mpanafo yi bia na me bi me kɔ hɔ mama ne epamo me oh la la obepamo ne nti amatwea ba enwo nyina ne se ne ye wakuma adie wo se ukoma me ne ho se si ade wo wa be hu me yes oh come on akuma wo ho nso wusuo mama ne ye kire me ne de me mama ne de sanotie because ne ma ya ka ne se nipa bebre ase ne ba no e na opema se me bra so ntisa o nipa na ese me bradi nsa de no kwa na aka se me wa akrafo enu nti na me so me chi wagina ha man kire nsem bi mu na kina nko no ukunu dokoso a na chese ubra ukunu oye menu ya preko pe okwafuo na obo ohumya ne board duro kuro timi yidi mam saa na me so me ko mu fie ho a me ko si ni mama ne maame na ma prapra mu fie ho enti me hwo se ko fie ho ta ko fie ho papa ko ho ena me ne me maame ne so be kasa ukọ ho bibie ensi saa se ya ji watu because se wan kọ a ebia na maame ne da wo ke onimu wo so ukọ wona ne kwa kasa de ameka onye ompam me bi me kọ ka che ne samonu jemfu wa papa bi efie nipa oba che se wo mpa hwehwe kora na wo hu anim wonanim sana me kọ ka che ne me kọ ka che ne se me bra che se mami ha wa te kuma mate oba so de oye ni papa sadia wo kana na me so no manage na but asa me do no ha na ye tena ye che bia but ne su ne ye bi se ne nkofo kafa no no me fa mani hu bi ni pasa yo ya me fa mani hu me de me so nya de obi be kana me ba be gina so aka se bibi se ade me fa mani hu ye de me metie de obi kan ne ntemo me emese why Senior sister la. Yeah, Matia kuma. Me ba besra. Na wo banche. Banche. Anka me tu kakra brel. Oh me da ase. Oh. Aya na me mama me to do ma me. Matia odo. O ya me fedodo ya na ma wia. Matia. Patane. Matia bye bye. Ella, wait here. Me kuta me evidence. Me nya me proof. Jame na me nko. Ah, se me jawa ma wako. Jana me jawa ma wako no se me de sen baby ensuo nka kirewa.
se wonnim na kobo wudi me di ko kire wo Marcus a wo ho ela sesai na ka me ko kan say na wo ko kan say ade wo hu bi se me mpesa wo be kobo me di nti na matwe wo aba be kire say nipa ne na gina nti ka wo ko kire mu sa ela na be twem ana say la ono Marcus di asemani ni yes onpe wa asem na nti no mi bo wudi ama na wo se wo hu ni wa hyew nipa onpe ma asem na me ma be ka na asem wo ko ka kire na me na be kume kire wa ko sesai se na maku pesa Marcus bo me na wani ade ana so to da na wa ade me see evidence kita na asema me ko court kwa asema me ko kanu yeboa na yamboa se wo so wonim se womboa nti no so kita evidence bi ti ko ka let me body ana ayede me din awra me ni wasem bi me mpe enkokonsa me see mbo me din na wo ko si enkosi ko da enkoda bi o ane se ade asem na akoka Marcus nti na wo ye wo mati ade wo ye me mpe ko bo me din akokire makoka se ela na sise na ayede Mr. Minim hopi ena mo do betima so ati anytime bia na mo yi mama e bia me kwa me no ntem betete na masan ne Marcus Mr. mo medi wa woni mo evidence mate me ko ho num sisi ya me ko ho sisi ya mate enti emema me dem fa ho emema Marcus wo ba wa kofa no no ba no o cha mi wodem Oche mi wode ne tattoo na na asa dey. Ope kokko. Metopo clerk asra. Won sra wo krom ha. Okay. Mo. Me ye mu se fie ni school. Me kekam tie bo mu se gbang. Na mu nyina ma bura atwede na chese. Waje me Marcus de ama me. Me kyerɛ mo boso me bia. Ne dwe mabura. Kyerɛ wan ma me di o. Ni bema. Say ya. Me nyoba na o yo dua na ma age yom sese wagimi o. Say ye dian yo wada onya ho aba ni mu ada ma frama afa ne hwase bema Marcus ahon nti waje yo say me no te wonu no meji me boa ade u busa me o ma me ma hye me dodo unye hu say Marcus apart from me no oba ben biem na one ne ti wokrom ha me embetutu wani nyira chirewa embetutu wani nyira na wa asema ubusa me no apart from oba ben so na me ni ti wokrom Marcus chire me en u betwa ntro be na metwa na sese na no ode me tetaye no na eye saa ba na me boa ode me kwa tetaye no saa ba ne na be fie ha me boa wadwen yo se mentida ene ehunim wachiguo mi twemu ge on ne obi gina ho no na Marcus die ena opo ba kokko na wan kan kire po clear ye to ne sai ubetima di nsi akantam ana tattoo na eda na chi no Marcus ma me besa tattoo na eda na chi na asa dai tattoo die me de dai who said deny womanim me de dai Marcus dabi chirewa me ba asema wo kan no iti fami kwatia wo ma me na wo dane me enna ye kina na sei no oba kokko Marcus asema wo kan no ne he no de chai me ka chai me asema wo kan no betima di nsi akantam Marcus so be mem me so he so be mem na me fanjo so mfanye dai u busa misi so na me fanjo sa me boa asema wo kan enti o fa mechi me ma fa wachi amo no se hwan no wajin yo se dai minti wo kro yi mu ti ma men ka asem nchiro na emema kra chese dai ma papa ninguo de na wuyi o po ba kokko chese o chirewa de on de wejimi me kwa na me ba de sa embu mi jimi foda we jimi fo na me hu ma ne nyo se me chirewa me jimi da jimi fo na me bu na ni se o fra me na ma ba de he mama oni ntino wajin yo se dai kra no obuo kwan so kra no se wate asem bi anka oba ni nya abotre na edai na bra bebu ba se na osi ba wabo me so dai papa wabo me ama me yam kra se buo hu asem wa ha aho be mama yi wodi ni die maami a chirewa se wodi mi ni die maami a ka sa de we be ko so ana na men ka asem bi chirewa wo mi do mi a aho no dabi asam na wo tie na wo de ba no what take you decision ana ba na nkasa enum wonte oba ba enum ba na nkasa jefu ana nkasa enum na akwa akwa oba na nkasa enum wonte me ma no asem wa no asem ye de yin asam a wo kan nti sa ni obi ani wa wo de jemfu a se ebusa me se hwan na me ne wo ho a wo na menim se me ne wo ye dai e wo chirewa woni me chocho ba ko sinti den ne si wo kwan se wodi me betia wo maame
How many times na me kasa? Oh, na foforo ntino. Enyem pna foforo. Wa dwen yon tanta me boa. Enso me mu. Wo de menim se obo afu nya botre me nyame nka wakoma. Ne wo tie na nti sa. Krum ha na me wo no manim onyam ne din amagine nti. E na da bia ye pam atare foforo de hye me nti. E na obi a pese o yedai. Osore anu apam bi no de ahye me. Nanso atale we ya wakwa akopam a wo de ba be hye me ne de mesire wo alabraka. Enya de se me na komi. Marcus. Nyame din mu. Marcus. Mesrew. Ye kan ho asem anya no nukura bi wo baby. Oni ge oni hwehwe ho me boa. Ye obo nwom na wose da bia ne ho ma bebiri nanso da bia ote ne dofo nchen no okoye no enye ne yere ba akopani mienu bi ne pie. Won nipa bebiri bi wo no ho. Kire wa ente sa ne omo ka no de mo fantom so ba menti me ma ne nye ho. Enye nukura. Wona me do kire wa. Marcus. Kire wa jai sanko na tenase tena odo tenase. Ase ya na wa se da de odo sem na Marcus. Wa mama nka sem bi nkyerɛ. Se ban wu a de mewu ama no eye wo. How many times am nka nkyerɛ se wo a wo gina hoi. Wo ne me wiase, wo ne ma de nyina. Wo ne me mfrɛ ma me yedai, me home. Wo ne me hore ma me sɔre ya. Marcus chai, o confuse me. Enye se me confuse wo ba yema. Me pɛ wo. Wo ye ma de nyina, me hwere wo be me ya. O pɛ me na so. Kyerɛ wa me tie asɛm, me tie atesɛm. Nka se num na mete ye ma num na wote ye jefo ano wote no wona no wate no manum se me ne wo ho kire wa machu su wo over obia o machu su wo over obia me me so me nim straight aka chere me se omoboa enye no kure kire wa enye no kure wa woni mi wiase woni ma de nyina mesrew me ntia atesem na atesem de sei fie o akina bi no wa hwere wa depa Isu a obenom no kire wa ye hwenchenchen se wodom ya mentie tinchenchen because we dey measure because o da me ubetima hwenchenchen na enye no kure no wa hwere wa depa bi o dem so be mem na me fa njo hwese so be ma mu sa anye dey na enye be ma na adi djuma o pa bra me dey ba be hyem a me kutam no na wo de entam no nsi a obedi no obedi awia ka say you wo de mindi wo de obakra na me kutam a me di kan di edidi nsi de kantam wia na wo pa me de ahyem e ma bu mu fuchire wa some more can be anya no kure. Singe ya se mo kan ya mi akasamate wo masumi. Mi akasamate wo masumi nti. Ge na se mo wo kan anya no kure se wo pa what bibi sa no wa approach no wo busa na se what ya se mi say ni say. Na wo ne mbra be. O de timi ni meje di se mi hia wo ne ge oni mi ni. Chire wa. You come with your sweet talk. Every night we the moonlight walk. You swear saying I'm me be your one. Now I see say your love be fun. Every girl for the village cry. Nobody know the reason why. You they promise marriage ring, but now broken heart you bring. I carry love give you comfort. Na obu Nigeria na aze hwan. Mama na me come ni atoso mambu wani nchi. Wo ka atoso mponi. Ni se wo ka so obu Nigeria nka mebu afi na adan. Me frɛ chire be nyina mahu se wamuna. Fise wachie mu na. Mama nyama bi wo ha. Asa me bo nyojo so kakra. Ade ye nyama. Mama nyama bebre ya ha me wo me mama bra bo mu pa. Asa mu de ma ye jimi. Wo de trase. Mama ya wo hwa nyama na masie. Se de wasie mu nan. Wo be ya mensu ya to na me nyama ya masie anwo. Misira wo. Ti wani mame. Mama me re ya hu o wure ntime nwoda me re ya hu anka se me wo ha me ta wachi de ede na re hu asa me san ya me ya ye jimi bia se obi onni mu nyansa bia se ye yusu no na opra na asa mama o konsuo kwa o ya ede jimi na mu de yan bia mama na ne mama ko hunu mani so e makoma ne nyina bu afiri me ni padua ni mu na me de te ha no me te ase me ye nipa o se me nya nipa o me nim o ye nipa mama o ye nipa Sama kusu obi one neti mama. Oh de me mpesa. Mama sa kuro mu ha light ni he mo pe light aba mu fie ha. Sa. Mama mo pe light na man kan kire me mama kwankọ pe enku bi. Ampo me ho ama manimu anto so kyerɛnkyerɛn. Mama mi bo. Eba. Ei, won se ma wo kekan nyina mi hunu na tifini na afọ me panyi so esa akola de nsam no wada. Ada me ba no call electricity so ko light aba ha. Mama, so call electricity kura so ko light de anka esen no ba wa kofa na koso monkam ne a che na. E che ne se ya tun didi akoso monka ne a. Ne mi esi ne hwene so. Mama, ene de mini o. Me koya ma kusu ne mpna. Ene gina hoi. Me si me hu ya wo si gu mu firi me tiri mu besi me nana sise kim. Nya bo tre.
che de usi kan de wan hwe ya na wo ya ma de me bayi ka se ya se bi a wo hunu ya na wano akan o kuro ma afo mama ese wo ya ma na ye donya me anya tura asem na medi mama mani nsa me ba hakron se me mu na nkyere wo da mama eye me nwanwan kan su ekura se wo kwam so ni se ade ese mama me mu na nkyere wo da makusa kofa kosomo nkane a oba be no sa ye se on pe brisie na manka me bo oba kokko bi ye de bibia bɔ ne hwene so minim sa abaya no firi kromo ha so firi kromo ha wo gine ho so firi Niger kra wo dwen ho a wo nte ase oba kokko bi oba kokko tentene owa kyen me kakra ayi se fulani ni wa se fulani wa se fulani ababa we wo ba me ha pia onana anu o se na danfo na ne me ba mi kro ba me pa mo no ti se mi hu se de we si abobɔ ni nsum no ni hwene mu no obi a wabɔ ni hwene mu se no me ka bibia do me nananom samanfo se obɛwro ne ho wa hwa ne furu makra wabɔ obi na num se wo kasa kase wa hwa ne ka tere maso wo hwa ne nan ha se anklet kra na da ho hwa we ye nkyeye mama enti wo ba ya obɛka se wo hwa me ba no na me ka chen se da oba di wadamfo ni oba be ma adamfo ni be ma na yede ni wadamfo no awiemfo ba pokofo oba bibi bɔ ne hwene ma me wata ai wadrodro ayi wo de da na chi se no pona ka me be ke mama ono wa me pa mo no yeso wo kaji bi wo kurom ha me se nkasa me die me wiemfo na matete me ba wiemfo mu enti me hwɛ se me ba nkofa premier na we kro hu na aduane no a yeso oni mo hwe yo na hwɛ ne mo we kro wa hyehyɛ kra mpa me say dia hye ne tokra ne pie tokra wo hu si kese ye chi yese ho note school ye wo kurom ha yese ho note se me hu ni fia obi sa ne ma me yese o mu hwehwehwe apra kro ni mu pra yese o pra ne ye pra na chi me say nkasa me ba anya hu na abeka yese me nipa no me hu no na draw no say ya na draw wo no ma me hu no ye me hu say onima de yo onima pra onima aduane noa otuwe kra me we say nipa say no me ye no exam sa me ma na nya rewere nkwan yo meka se wonu anwamu yo anwamu kra wontimi no anwamu no kra yese anwa no hu anwa po no de akudansen mu na ye den mama we aba ware me ba de bi zida enha ho mama ha me say 90 ne wamu na se ya ma he enso muna eni me hata ya nche wo be man su afọ no wei asem go ya mama enu a nka asem nchiro se wu ko fie mu ne fie abekomu ase oji wa atu nkuma afọ oji wa atu da mate mama woni mani da so me say ye de yin me se won ko apene mani da so na me mfo obia ho ne obia beka me sa mu agu wo pani mani da so na ne oni me so be twe wa makuso ho de ani na ase nipa na anya de me pene so na me obia mfo obia ma chia me fie ha obia mfo obia ma fie ha sa akoso monkani o he nkani o obia ma ga no kra yeso onti apo yeso oyale osa yale fo otwa na hu no wa hu Akoshi brand masamane hame Sumi tubia na tumia hani minya medio no bia me twa no kwan some catch us here pon me twa ha na minja ana onka information nje information by obi e wo school me kan ton send nipa do school Elias can best me your best you Which bestie? Impact yourself manager so person can date. How bestie? You know, Akusha is my bestie. So your bestie or your girlfriend like in date. The thing say, Omanga san, managing who over Makumum. Minan can change the but Edia make a chance of me pen. What does it? And plan some in my school as a nephew. As a metia near Bumia, Mefele. I'm shy. That be me, You won't know you may meet the Mitimu, dear, Mem shy, as a Mefele. I may match your mabo. A boy, no training, you know. I could share the once I was more said, many diagram in the back. What does our yummy bestie, but me pen maybe a sin my them a catching some pen. So, and those who don't bubble for me. Over me, tin come on now, be penny. Indeed, this one is a problem. This plan out me. Wouldn't be what dear manager went to their bear. It's my senior, the upper be a memo. Why?
Ma me aduane kra me be sukua me di bi bebre. Ene ho hia very necessary. Yetene say wo de waka amati. Na mum mesrew. Me mpe jealous so be wo be jealous say me ni akosu na mo a wo ba be jealous mi. Means what you say ana? Say me say mate. Ena je tene say nyanga sa no me che me ho wo school mu. Nti say me no be dey ti a. Ese mo miska. Mo miska. Ansa me no wa dey ti. Mo miska dia me ametwa na watwempna mu odren aye kama. Means ma miska dia ma me na me sma blow. Na me de me kan me kwa be so nyiska na bone de me de me hwemu ho. But the thing say obama miska kwa dia me ho ma. Mate wo de ena me nyiska ntino. E cha me ba me blow. Why? Mate. Ena the thing say enka me no mi ntem. Yin secret. So be my boyfriend no. Oh, school me your boyfriend. Yeah, my many papa dey go school say you go share na say enko twempran. Enti me say yin secret ya, enti say this year say ye twempran. Na me bla say ai afani. Ehu say ye twempran say ya, e de no be me no mienu. Safran no won ka hwe. Obeka say enkwala do. Enkwala do. Won obi adi go school go di do da. Ko hwan de ne ba be go school. E say enkwala nti be enyi a e be. Nisina ma obi ahu da se me ne wo hye ho mesrew amen no me bra na ngasa afrane no se afrane no ono yo obi a odani hwade pa mesrew sa che no na go bita asrade mate nti mesrew se de me kan skasam de hunya why go mi ze me go school ba mi nya bebre ma wo wan se nya e ko school de nya hwe keto bia me de degree ano so me de be betwam school fees de ni na ye na se me nkono only be to school fees school na me kono me fa kwa hwe o kwa be ma hook up ela me go school hwe me kwa be ma hook up e ma na address no ya se bako school ehia se me sample fo na me ko se broni bi I don't know me ka some pel na friend na me ko se broni bi ba bi na so ka say please I need your number me da maka brofa chire no be ma hook up na me kwa in school me kwa school asa me no me hook up ma be pe wo ale no bia wo so hua de kwa hook up de ana u yes go obere me model na model ni hook up ni anya pe model ni hook up model ni o na nje say asinji mo say me am fa bag asem ko asem boxer na me be ma bomu na me digina ho no eni anya pe yanko chelonso mo bi anti me mo bi anti o pesa Sambe kure ni tada dei oh oh hello beautiful black lady wow I want me ana so we jina baby na me so me come baby oh ta bi je se me jina baby keke binim se dia boy yedan a ha na obefa ada nam no wadin komo na se asa boyi woni ama me sisi akwa me no ka che wamu na mo na isa na mani mutie na ya ti woni mame wo fe onim ade ba ko nyankopon de achewa obi antime nyimfiri wo se na ho fe sister hwe otuntum just look at the body o de wa imagine ufiri adwaya ba na wo gina me room na wo siesie wo see your particulars nti wo ka ko sise you have a lot of particulars me nye teacher ni keke teacher so mu okuma nyina me ne teacher ma wi university me a professional teacher what I say ba tine from self ane men ya fra was saying afane bra me pe what My sister, she office